Kad je glasanje za Ustav, se objavili? Poštovani građani Republike Srbije, poštovani mediji, ovdje smo se okupili da pokrenemo kampanju u referendumu za promjenu Ustava, mi je zovemo Soroševa promjena Ustava, i da pokrenemo tu kampanju u kojoj ćemo motivisati građane Republike Srbije da izađu na ovaj referendum i da glasaju ne, odnosno da glasaju protiv ovih Soroševih promjena Ustava. Ovo je jedna od najvažnijih stvari koja se dešava u Srbiji u posljednjih 20 godina, kojom se praktično urušava narodna suverenost, kojom se narušava nezavisnost i suverenost države Srbije i našeg naroda. Ovo je velika stvar, ovo je pitanje svih pitanja. To ne znači da ne postoji druga pitanja koja su izuzetno važna, od zakona o eksproprijaciji preko zakona o referendumu koji je donet, od ovih protesta koji idu i u kome učestvuju i članovi Dosta je bilo kao građani. Znači, sve ove stvari su važne. Rio Tinto je jako važan, međutim, ovo je pitanje iznad svih tih drugih pitanja. Dosta je bilo, suverenisti su kontaktirali sve relevantne političke opcije. Sa svima smo razgovarali, pozvali smo ih da pokrenu svoje kampanje borbe protiv ovih Soroševih promjena Ustava. Kažemo Soroševe promjene Ustava zato što je Soroševa mreža fondacija finansirala 2018. godine Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca Srbije, koje su nevladine organizacije, uzeli su te pare i napravili su ove promjene Ustava koje praktično treba da odnarode pravosuđe. Onako kako su radili sa Narodnom bankom, onako kako su radili sa visokim obrazovanjem, pod firmom nezavisnosti, odnosno nezavisnosti od politike u stvari, oni su došli do toga da hoće da postave nezavisnost od naroda, pa onda kroz tu nezavisnost od naroda da sudstvo i pravosuđe bude na vetrometini belosvetskih globalističkih interesa, kao što vidimo da se dešava danas u svetu. Ovo je centralno i najvažnije pitanje, nema važnijeg pitanja od ovoga. Očekujemo od svih koji žele da sačuvamo narodnu suverenost u Srbiji da se aktivno uključe u kampanju. Svak može da povede svoju kampanju. Ne očekujemo da svi dođu na isto mesto, imamo različite birače, Srbija gleda različito na mnoge stvari, međutim ovo je jedno pitanje oko kog ne bi smelo biti razlike, ovo je vrhunski državni i nacionalni interes. Kao što rekoh, obratili smo se svim strankama u Srbiji, prvi koji su se odazvali su Stranka Zdrave Srbije Milana Stomatovića, gde smo onda, nakon razgovora o ovoj promjeni Ustava, shvatili da imamo i mnogo drugih stvari koje nas povezuju, pa smo zajedno i gledali pitanja koja smo stavili u deklaraciju suverenista i danas smo zajedno i potpisali tu deklaraciju suverenista koja praktično govori o nekim osnovnim crtama politike u kojima se slažemo. Ono što radimo danas je ulazimo zajedno u kampanju protiv promjene Ustava, odnosno kampanju u kojoj ćemo motivisati birače da kažu ne. Značajan deo kampanje je kontrola izbora. U pregovorima koje smo zajedno vodili, i Milan i ja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, za promjenu izbornih uslova, uspjeli smo da dobijemo i to da ćemo na biračkim mestima imati kontrolore u stalnom sastavu i za referendum. Znači i u RIK-u i opštinskim izbornim komisijama i na oko 8.500 biračkih mesta. Bez te kontrole glasačkih kutija ne možemo ništa postići, tako da je ovo ujedno i poziv, pored političkih stranaka i pored javnih ličnosti od kojih očekujemo da sami pokrenu kampanju protiv ove nakaradne Soroševe promjene Ustava, da se jave i građani i da zaštitimo kutije. Ovo je izuzetno važno, jer to je jedini način na koji ćemo odbraniti glas naroda, odnosno volju naroda na ovom referendumu. Da ponovim, očekujem u narednim danima da će se sve političke opcije relevantne koje smo kontaktirali takođe uključiti u kampanju samostalno ili ćemo pronaći neki zajednički modalitet, međutim svima treba da nam bude isti cilj, a taj cilj je da oborimo ove Soroševe promjene Ustava. Milane, izvoli. Hvala. Poštovani građani Srbije, Zdrava Srbija se opredelila da podrži ovu inicijativu, jer u svom programu na prvom mestu imamo zaštitu nacionalnih interesa. I mislim da država Srbija i građani treba da se oslone
kao i sve moderne, savremene, razvijene evropske države na 4 stuba. To su nacija, vera, kultura i tradicija. I mi smo iz tog razloga se opredelili da podržimo ovu akciju, da zaštitimo nacionalne interese, da zaštitimo najvažniji akt ove države, a to je Ustav države Srbije i da se narod pita. Referendum je izuzetno ozbiljna i veoma bitna stvar u funkcionisanju jedne države i smatramo da većina naroda treba da odlučuje o sudbini svoje države i da se pita o tome. Mislim da ovo nije dobro predloženo u Skupštini Republike Srbije, da ispod 50 građana ili naroda Srbije može da donosi veoma bitne i važne odluke za državu Srbiju. Zato ćemo sigurno u svojim pravcima delovanja sve učiniti da zaštitimo te nacionalne interese, da zaštitimo državnu imovinu, da zaštitimo prirodne resurse, jer jedino ako očuvamo životnu sredinu, ako očuvamo državnu imovinu, ako očuvamo i privatnu imovinu, mi možemo ravnopravno da učestvujemo u ekonomskim, političkim ili bilo kojim drugim dešavanjima na globalnom nivou. Mislim da nismo toliko mali, da imamo dovoljno resursa da možemo da razdvojimo ono što je dobro za državu Srbiju, ono što je dobro za naše građane i da to zastupamo. Zdrava Srbija u svom programu i dugogodišnjem iskustvu podržava sve ono što je u interesu građana Srbije i naravno da ćemo odlučno stati i boriti se protiv toga da dođu strane kompanije, da one ubiraju prihode od naših prirodnih resursa, jer smatram da imamo dovoljno stručnih ljudi, da imamo dovoljno mladih ljudi, da imamo dovoljno ljudi naših koji žive u dijaspori, koji mogu sa svojim znanjem i sa svojim kapitalom da nam pomognu da veoma brzo obnovimo svoju državu i da krenemo sa ekonomskim oporavkom. Ali ne može biti ekonomskog oporavka ako i nemamo i politički oporavak, ako nema tu političkog jedinstva, ako se iscrpljujemo sa nekim bilo kakvim procentima za šaku vlasti. Mislim da to nije dobro za građane Srbije i da oni neće to podržati, a u svakom slučaju će podržati onaj program koji mi nudimo, a sigurno sve ovo o čemu govorimo ili što kritikujemo, mi dajemo i rešenja. I Zdrava Srbija u svom programu ima rešenja i za pitanje Ustava, i za pitanje zakona koje bi trebalo u pojedinim delovima promeniti, a ne na štetu građana, a u korist pojedinaca, tako da sigurno u ovom budućem periodu do izbora Zdrava Srbija će biti na liniji svojih građana, na narodnim interesima i bit ćemo u službi naroda, što je najbitnije. Nećemo sigurno da se iscrpljujemo sa bilo kakvim političkim sukobima, prosto ćemo pokušati u ovom periodu da dođemo do naših građana sigurno i neposrednom tom kampanjom od mesta do mesta i da objašnjavamo zašto ne bi trebalo u ovom momentu u veoma teškoj situaciji po državu Srbiju menjati Ustav, menjati zakone u pravosuđu, davati neka prava pojedinicima ili nevladinim organizacijama, što može veoma brzo da se vrati kao bumerang svima nama. Tako da, evo, mi sigurno pozivamo i ostale dobronamerne političke partije, udruženje građana, pojedince da podrže ovu inicijativu. Ovo nije upereno protiv bilo koga, ovo je samo u interesu građana i naroda Srbije. Hvala. Hvala Milane. Par stvari hoću da podvučem oko ovog referenduma. Vlast će imati veliki problem da izvede veliki broj svojih glasača na ovaj referendum.
Zato što prvo nisu u stanju da objasne zašto na ovakav način menjaju Ustav, šta građani dobijaju sa ovim promenama Ustava, moraju da sakriju da su ovo Soroševe promene Ustava, da u stvari zadovoljavaju zahteve Evropske unije, zadovoljavaju zahteve Venecijanske komisije. Srbija postaje jedan, učestvuje u jednom eksperimentu koji ne postoji u drugim mestima u svetu, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji. Svi ti parlamenti biraju sudije u Skupštini. Znači, u Skupštini se predstavljaju njihove biografije, opozicija i vlast ukrštaju argumente, građani mogu da vide koje se sudije biraju. Umesto toga, želja globalizma je da se cela ta grana vlasti izmesti od narodne suverenosti, da narod ne zna ništa o tim sudijama, da se biraju među sobom i da Skupština bira samo Visoki savet sudstva, odnosno 6 njegovih članova, pri čemu nijako ne može da postigne 3/5 većine u Narodnoj skupštini koliko je potrebno za izbor člana Visokog saveta sudstva, onda se biraju ga sami među sobom. Tako da Skupština u potpunosti gubi bilo kakav uticaj na sudstvo. Šta će biti posledica ovoga kao i u drugim oblastima, od obrazovanja preko bankarskog sistema? Recimo, naša Narodna banka nema nikakve veze sa državom Srbijom, ona sluša šta joj kaže Bazel. To mi je kako se odlomi narodna suverenost od naroda. S druge strane, recimo, naši profesori koji su navodno nezavisni od države, univerzitet je nezavisan, ne mogu da postanu profesori ako ne objavljuju na SCI listi. SCI lista, svi oni koji se bave naukom jako dobro znaju, je nešto što kontroliše privatna korporacija Reuters Thomson. Znači, imamo potpunu kontrolu te nazovi struke, a o ovoj zdravstvenoj struci koju finansira farmaceutska industrija, da ne govorim, praktično hoće istu ovu stvar da ostvare i u pravosuđu. Pa da dobijemo i nepotizam u pravosuđu, kao što ga danas imamo u mnogim oblastima, građani to jako dobro znaju, gde sudije kad budu birali sudiju, jedan drugom će da dobro paze. U obrazovanju, na primjer, i ovo znaju svi ljudi sa fakulteta, studenti posebno, ali i profesori, da profesor uglavnom bira studente koji su gluplji od njega. I na taj način zatupljujemo celo obrazovanje. I nema načina da se to promeni, pošto stojimo pod svetom kravom nezavisnosti. Pa ne treba ništa da bude nezavisno od naroda, treba da bude nezavisno od političkog uticaja. O ovome smo razgovarali i sa drugim suverenističkim opcijama, kao što su Dveri, kao što su Zavetnici. Razgovarali smo i sa DSS-om, razgovarali smo i sa radikalima. Mislim da bez obzira na naše velike političke razlike moramo svi da uđemo u ovu borbu protiv ove promene Ustava. Razgovarali smo i sa globalističkom grupacijom Dragana Đilasa i njima smo kazali da je ovo jako važna stvar, da je vlast ranjiva na ovim izborima, na ovom referendumu, jer ako oborimo vlast na referendumu, na kome je mnogo to lakše uraditi, jer će vlast imati problem da izvede veliki broj svojih birača, postignemo jedan konsenzus oko ovoga, onda možemo da uđemo u izbore koje nam dolaze posle toga i pobedimo vlast na tim izborima. Znači, bitno je da se svi uozbiljimo, vlast je ranjiva na ovom referendumu i samo onaj ko ne želi ovo da vidi ili neko ko zadovoljava interese istog tog Soroša i istih tih Evropske unije i praktično radi ono što radi vlast, a to je bespogovorno izvršava te naloge, samo taj neće i učestvovati u zaštiti suverenosti države Srbije. Znači, kontaktirali smo sve, svima smo kazali koliko je ovo važno, očekujemo od svih da se opredele prema ovome. Nismo do duše razgovarali sa globalističkim zelenim, koji između ostalog i finansiraju, isti oni koji finansiraju ove promene Ustava, ali smo razgovarali sa suverenističkim ekološkim pokretima, očekujemo i da se oni probude i da se pridruže ovoj borbi za zaštitu suverenosti i zaštitu praktično nezavisnosti države Srbije. Poruka svim građanima je, ovo je izuzetno važna stvar, valja nam se svima probuditi, svak može da doprinose ovoj borbi, treba da širite ovo u vašem okruženju, da ljudi znaju da se radi o Soroševim promenama Ustava koji su suprotno interesima naroda i da u isto vreme se javite, da budete kontrolori i zaštitite kutije na svim tim mestima za referendum. Ovo ne radite ni za mene, ni za Milana, ni za bilo koju političku opciju, ovo svi radimo zajedno za sebe, za zaštitu Ustava. Ukoliko mediji imaju neka pitanja, izvolite. Hvala.